Ушул силерди куттуктап биздин айылдын аксакал абабыз Сейит Атыкаров деген агабыз келип отурат. Анын небереси мына ошакыңар баарыңар таанысыңар. Ушул атыңар силерди майрамыңар менен куттуктап, өзү атай ушул нерселерди уюштуруп келип отурат. Анда эмесе сөздү биринчи биздин абабыз Сейит Атыкаров агабыз. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Kanarim. Şu konuda istikrarlı kesme. Beyin gelecektin neleri silersin. Allah şu peşinden karşı silersin. Yeni başlayan, yeni karşıdan indiren, yeni kızmak kuran karşıdan olursa bakalım nasıl kılsın. Silerse tabi atının yerine, Kur'an'ın yerine, tarafından razılık tutuyoruz. Ben şu bayramlar kutlu olsun. Yaşlıklarda ben bayramlarda şu çok institutlarda var. Tarafında atmışlık okullarda okul çocuklarında ve kıyafetleşmiyor. Ben böyle uzun olsun, ne maksat basılması kalaylarında kalasın. Şu muhaliflerin tabiatını ederek rahmat şuna bandırdı tabiatlar gösteriyor. Bilim verip şunatı bazı lezzetli Gelecekte gösterdi, bunun oturan emelerde üretkenleri rahmetine gider. Rahmetine sözlü Abuşka desega, Abuşka'nırdaki uşu mektepti bütkön, жақсы оқып бүтүп, мындай чоң иштерди иштеп атат. Кудай кааласа, ушундай депутат болуп шайланды. Эми бизге көп жардамдарды берет. Ушул Абыш агаңардын бүгүн силерге атаган стипендиялар бар экен. Анда эмесе сөз Абыш агаңарга. Саламатсыздарбы, жаштар, урматтуу менин бөөктөрүм, көтүрүүчүлөр, инелерим, карындаштарым. Биринчиден мен өзүм кызым менен тең балдар баарыңарга алтындай балалыкты каалайм. Мына бүтүрүүчүлөргө, сиздерге турмуштун оор сыноо жолдорунда, даңгыр жолдорунда жеңилдикти жана мындай турмушуңарда байсалуу болсун, ар дайым ушундай ийгиликтердин үстүнө жетип жүрөбүздөр. Анан болбоду дегенде бир жакшы кесипкөй адис болуп, элибиздин, Кыргызстаныбыздын алдыңкы жаштарынан болуп, алдыңкы дүңкүрөткөн сиздер биздин келечегибизсиздер. Бизге окшоп баарыңыздар ушу Кыргызстаныбызда жүрөгүбүз соксок, Кыргызстан дүйнөдөгү эң мыкты өлкөлөрдүн бири катарына коштук. Ошондо эч бир качан унутпайлык. Ар бирибиз ушу жүрөгүбүздө Кыргызстан деп соксо, Кудай кааласа өнүгөбүз, өсөбүз. Эч бир мамлекет ушу жөндөн эле бай болуп же болбосо жөндөн эле өнүккөн мамлекет болгон эмес. Сизге ошон жаштардын билимдүү, талыкпаган эмгектери менен болгон баарыңыздарга ийгилик, ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге ошо кубандырып жүрө берелик биз. Ошо кубанычыңыздарга бөлүнүп. Анда эмесе, биз силерди бекерден токтободук. Ушул айыңар ушул стипендия берем деп, мектептин отличниктерин, мектептеги жакшы жетишкен окуучуларга дейин, ошондой эле көп балалуу окуучулар бар, көп үй бүлөдө көп балалуу болгон үй бүлөдө окуучулардан бергиле деди. Ошол ар бириңердин айткан боюнча ушул окуучуларды токтоп турабыз. Анда эмесе 11-ci A класстан баштайлы. 11-ci A класс Топчубаева Сайкал. Gelecekte yerleri uzun olsun. Gelgeniz yok, sen aferin yok, Sırf köçol, başla. Sırf köçol. Ağlar
11. B klas. Yerine kızmakta, adliye kızmakta. Daim yerini alıp sağlam getirin. Tamam canım. Men. Ama bekle. Teşebbülayeva Ayderim. 11. B klas. Olçantrada. Baktığımız yukarına, evlere kızım olsun. Yerine kızmakta, kızlardan olsun. Muhtar Uğurcular. Alim Bey Molotov bu defa. Ömür uzun olsun, yerine kızmakta. Söt geçiyoruz. Marat Kızalbina. Olçantrada. Baktığımız yukarına, evlere kızım olsun. Yerine kızmakta. Atlarına kızmakta. İşte kanal olur. Uraimova Munara. Sonuncu akla. Baktığımız yukarına, ömür uzun olsun. Yerine kızmakta. Yaxşı okuyun. Sürüş duruşu da. Kamilov Nurbolov. 10. B klas. Onda Ulpa Olçantraya. Daim gelip kızmakta. Çoğun diye tutalım. Şuradan kanal olur. Men. Toptosun kızı Mirgül 8. A klas. Bu boyutlarla ömrüm için olsun. Geliyor kızmakta. Vatanına kızmakta. Daim saklı bakmıyor. 8. B klas. Kadirova Nasihat. Rafalova Nasihat'a. Yaxşı okuyun. Akşamı kızlarla geliyor kızmakta. Aytkan desin. Aytkan desin. Men. 7. A klas. Sabircanova Adina. Baktığımız yukarına ömrüm olsun. Çok Men. İbrahimcanova Aylin. 7. B klas. Baktığımız yukarına. Altıncı A klas. Arapay kızı Elmira. Baktığımız yukarına geliyor kızmakta. Ha, bu söz onu söylüyor. İşte kanal olur. Bakma. 6 B. Değil mi? Asbekova Aycana. Atmetkalar sattan mı? Asbekova Aycana. Men. Maskanı çeçip olsun. Ahmatova Eliza. 6. B klas. Men. Yaşa Abdülhaniyeva Aida. Beri kadar. Men. 5 B. Abdülmanapova Diana. Yattır. Abdülmanapova Diana. Beni kararız. Kamera karar. Tamam. Men. Akbar Aliyeva. 5 B. Nasıl? Bir dakika. Kameran karar. Men. Yakın. 4. B klas. İsmailov Hadis. Hadis. Jalaldinov Salman.
жақсы оқуына, елге қызмет қылған, елінде жерінде жететін болсын. İsmailova Tolunay diye geldiğe baktı. Nasıl özümüz? Abdil Hamidova Burulay, 3. klas. Baktığımız üzerine, elge kızmет alalım. Ben. Mamatcan Bilal gel. Sol cihazlarına, elge Yaptı. elinde жерде жеткен болсын. Ben. Abdülhacan Osman diye gelmek sıra. Abdülhacan Osman. Kesin arkada. Aman gel. Toktosunova Rayana, 3. klas. Baktığımız üzerine, zor olmasın. Ben. Ne? Havayda Bekcan diye diyor. Benim. Ana. Yetti bu. Oraya Kolay kalmaz. Sol cihazlarına, Ne yapalım? Beri kara. Ben. Hoşam ben. Varma. Lainnya bikin Imran. sen bilirsin. Sol cihazlarına, elge kızmetler, elinde jetken bolsun. Ben. Urayı mı vali? Gel. Oraya sana sol cihazlarına, tamam. Ben. Baktığımız cihazlarına. Bak. Kutlayıp dedim. Kutlayıp dedim. Ağa, bugünkü siz bizni bayramımız менен куттуктаганыңыз үчүн чоң рахмат. Эми биз дагы ушул класстагы окуучулардын атынан гүл табып Taşlarında olsun. Nasılsın? Daha bir şeye göre bakıyor. Rahmet. Sizin getirgeniz için çok rahmat. Sizlerge de biz uzun ömür, baktılılıkты қалайбыз. Bugün bizni bayramımız bilen kutlap келгениңиздер için çok rahmat. Bir kişi olsa da gönlünüz kötörüldü. Büyügünдөй bактылуулук баарыбызга насип etsin. Ушул келип берген конокторубуз ава сизге да чоң рахмат. Ömrünüzge, денсаулыгыңызга, ырысыңызга Кудайым береке берсин. Дайыма ушундай жайдар болуп, жаш бойдон эле каарыбай жакшы болуп жүрө бериң, оорубаң. Мындай небелер менен сыймыктанып, ушулдагы ишине ийгилик каалайбыз. Дайым ишиң жүрүшсүн. Мына ушул жаштарды колдосуң, Кудай сени колдосун. Ушул балдардан сен ушул алган стипендияларды мактап, дайыма жакшы окууга, жакшы жүрүш туруш менен үлгү болууга аракет кылышат. Биз дагы балдарыбызга болушунча өзүбүздө бар. Мындан башка да изденүү менен билим берүүгө аракет кылабыз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ilgili başkatları öyle bolmayandır. Şartla bayraktı, az çölü tane size baldaktı, silahlı, yüksülü korkaldı. Sonra bazılarına yüksekli kendisi, bazılarına razı oldular, sizin kambollara, kılan emniyeti, rahmat sizin kambollara, bayramlarda, şunda saltanatta da çoğuluşları, çoğuluşları var mı? Nasıl? Ya,